Mbukeli uphawule kanje enkundleni yethu yeWhatsApp malungana nalolu daba. Amaphoyisa enze umsebenzi oncomekayo kakhulu bababoshe labantu baphula umthetho. So that nabanye bazoyazi ba umthetho lo akaphulwa, umthetho ngumthetho. Kona singase singamane sibasole nje kodwa bona labantu mhlawumbe nabenziwa isimo sendlala njengoba indlala isiyabulala manje. Ayi imithetho ye-lockdown ngathi iphinde isibambe iqine kakhulu ngoba business into efaka imali nebeka impuphu etafuleni. Cha labantu abenza incwadi zokuthengisa emgwaqeni engekho emthethweni siyacela bandla, sicela abantu behloniphe umthetho kaMengameli. Njengamanje sihleli la endlini impilo inzima, sifuna ukuphuma siyofuna imisebenzi, si-apply kodwa impilo imile ngayo le lockdown. Kodwa manje abantu abakhombisa ukungezwa kakhulu bayasibambezela. Yabona lokho kwenzakalayo njengamanje kusokuncane kakhulu, abantu balambile. Ayikho into abazoyenza, bazoyithatha apha abantu imali bevaleleke endlini kuthiwa bahlala endlini, kuthiwa badleni abantu. Sakazi ngithi abavalelwe labo basolwa ngoba bephule umthetho wokuthiwa masingaphumi emakhaya sihlale ezindlini, abavalelwe nje bangatholi kwabheli. Aba bantu benze lo mkhuba onjalo ababanjwe bangabe befayinwa apha because icacile uba abayimameli into ngomongameli. Nje bathina sifuna uphungula inani nje labantu abalele enesifo nje basiqoqisa. Bona babhizi bathengisana nepermit zomkhunyathi.